no me pese ye na oye ya konfubani kase kroma a otimbi eye den aye na beboa ye nyina enti a me fa ya ahemfo no ka ho na se metan mo wadi ase na me ka cho se ka kwan bia na modem me car we na me dey drive no me feel comfortable say me JSTM to dem me nka me comment me nka me kire nkwasiafo ni yansa ansa na mako enti amamere e wo ho ansa na politics yi ba first no na ahemfo ne control man nyina before the politics enti obi wu a ese mu kunsa won na mu show respect ma busuan no nipa na mo so ma oku no enti we no eye panyini kura de ankenye hu bayan kura no nyankopon ma mo spirit ya no odin se o mu ni bone o mo yankura wo ese hu se o mo yankura nkura enti nyame ta o machi enti dia odi ya mu bia no kama o face nyame ebe ma nkura ni tumi ya no odin ma o ma bayem bi enti se o mu nkura ni nya accident ya mo so be nya accident ya wu enti o mbe kum nyina enti se mo ba na mo be ma obi say they deserve it dabi some ko yi apaya e putu saman ni nyina to sleeper eno anu no o maso mbedi o nya saade a saman be ba be hunt o mo down so anti mesiramo obi say tradition and customs yes obi say this is not normal enya normal because man panyin na jimi on kra ni wuye no nke o say o ma awofo ni nyina ba so nanka awofo ni nyina no oni omu nyina console because we a statesman ntim kra na wu a e wo say we yadan uma abusianfo ni hia na fe no modi obi afunuma no na okoye na yie separate enti aba na kra no kro bi obi afrim no yekosie no kro num saa ne ya amamere no obi wu a yensesa ne nkoto ba bi akeke se wo yesa wabo saman na sesa wo hu ne ameche no yensesa omunwa menam ade se bi omu ye criminals omu no saa no omu ni tumi so anti se wo sesa omu nyina togu ba bi fa akwa omu tumi no aye first omu ntimi na din omu baba be hunt mo down until se mo beye amamere no se de yesa mo ye no no enu ntina America kire omu se we no nya atem ni de esi emedi twiri no asatem o e wo se mo pe omu ma bemben na mo kwasiye o na mo koputu saman ni to rest nya sa omu ne nam jo mama fie ni na ministers ni fie beku omu nyina because omu na faili oman no e na ama omu kowuo wo hu se de ade ne tie no wa anti de na Ghana fo kan ye nyina MP kura nsi ho because NDC for selfish omu jimi omu fu ene hia omu ena omu selfish reason na omu wa fie omu kwa so ni so omu ni mu nyina se nyankopon pa akura asem so omu ni mu nyina se nyankopon pa akura asem o omu ni mpa se akura wonya ni 18 years 20 years over 15 16 12 sa na omakowu no e dangerous spirit na no be den because omu moja na no hye akura se me man se nsem bua obe recover 2 days panyini nsem bua betima take 10 years na on recover e die ntia because akura no nyankopon be healing fast panyini no enam bone ni mistakes bebra wo ye wa abrabo ni mtini nyame mfa ho tieri amechiro no but akura no nyame opa ma akura ketekete obi nkoto no ntoti afim kura toilet in 3 days nyame beba bebo no ho ban a onwu obi betimi apie ne so ahohoro akura no ama akura na sore saa ne nyame ye ewi ase enti broni ndim ntokwasi sai opa biza putis okunkura da bi ontimi nku omo ye kuntokwa sedien omo akura na mo ye enemy ne ba mo be save nkura wow me ba say togofo ene Ghana fo ntokwa no mbe togofo soja fo duru na Ghana nkura gu a omo abeba nkura na duane asa ma omo tofe aka chom som konkodi agro omo nya omo hwe so on ya meche no enti jo mama ni NDC fo na jimi na omo value nkura no eno ntina nkura ne spirit na iren asori de nene omo so no mbe ku omo se nkoko mantime no me megina me kan tell say me ba besu because of wako jimi na wako ku akura na akura ni ku bia na ma betena ba besu dabi enti monko na monko yi apaye we ma hu atama misa kete obi obewu atofu wo bia ne saman no onko 40 days ni nyina within the 40 days no saman yi apaye a onko bio ese mo bi apaye na saman no kwa samando because ono deserve so on na miase won na miase obedi bone saa obekumwa because ese o kire munyansa enu nti
mesremo momfa omo nim efom ayemfo akesefo no mungunsa na ai spirit ne nkoda din nyasa spirit ne be hante mo down o mekumo majimi asenwan no me ba na ma be ka no kura me pepet bi asem because munyina mo yakronfo your mama kwasia isi oba koko obetumako 70 million oba or the 1 million pen atum odwan sei your mama kwasia yi onu ase me ba metwa turum oba ontimi ntwam odwan sei ti munyina mo ne MPB fo no kura nim nyansa chen mo cause omo no to petrol from 3.5 no me do 8 million from 8 million no me do 30 million what you say enam abanam kwasia fo mo ntimi antum 50 million po na makotum 1 million mo say mo be kofie de mo be ko opposition ba me mpese mo be wu enti mo nkoyi apaye e wasie ho what you say na matena wiase ni ato atia mo no ma hu se mo jimi next time ye mo be twa ntro a mo ba mo ni mo bo hye so what you say me se mo tena wiase na mo hu se mo lusu na akomu widiem na akomu dedem me mpese mo be wu enti mo nkoyi apaye before say nsamanfo no be twem because a spirit ma akoma ako 17 to 16 na ka bom na edi dwuma no cause o say spirit be kukuru helicopter ahwe form simple sa no ano den there's mo di boni ankasa mo di boni masa enipa helicopter antin to Ghana da wo because Ghana no ade na nam nua na pampam anu epese si form anu ansa si form ene nam nua na pampam wi Ghana weda bia ni wa be kukuru ade na to ba bia o aha na helicopter no etimi kukuru cars ne dan nyina kukuru etimi kukuru bibia won enti weda na etimi kukuru helicopter ne free wiem to ho ba Ghana no mo ne sa weda ni bi nsuo keke na eto nsuo to helicopter timi fam won enti se accident sa betimasi no spiritual timi nkona mo nko silence asamanfo no munya fast enti minimu sia ina bo time ne wo ma be ma me kwa akoda me nam highway no so fe na me beti highway no so but me pese this phone be me pese om tena wiase no mu lusu no mu se me ka kire om se o ma jimi Ghana no sesia no ya tra abagimi bire wo ba na so be ye we ya se wo ya ade kro no se wanya obekọ fie turumu enye sika na ukotua fa pa ni pipa sign why demonstration ya sign affect your culture ni nyina kan obi na mu wu no what ya se ma hye mo sha asase bo ye ba ye be ye say because turumu ni nyina devilish art Ghana yempe ya konform pe ya sofofo mpe obi ampe NDC gitum se ye ba ye betwam monto abama ye monye ni na makantam na mabana muntimi ntwama ni nyina ena ama spirit na aka bom na hantem down ntimi nko silence spirit no na afa muntena wiase na mu nsam ne mu ko position nice one said ye be ya akwase mpanyini foforo ba na yeto abama na so so obe ya ade kura obo obe ya ade kura so enti Islamu mama mpese mbe wuntim ko yi apaye because we minim se munim o majime dodo minim se makogu nsanda da ese muni obi wu moja hye wu a ni saman ne nkoye woni nam kuronum da bia na oyi ne ho adi kire omo a wontisi wawu keke wo a wonim se wawu ne de wu na wu be hu ne semfrema ba de oni wonti se wawu no obehu ne physical se nipa na ogina ho wawu ne ameche no enti se mo atofu wosi a ese mu gunsa mo nsese o mu nkogu amenam na mo nto onwu ti se de mu value mo e ba sa nyankopon betwema so ntimi mu si a peace out nyame show bibia so betie no credit truth will always feel us and nobody's better at this than me whether you like it or not the almighty Jesus is the best bye bye enkasa